chon bung microphone teman engweng kawang tafan na fa mulan jam si hayong hallelujah untang ayan kawang fa nang namenyong panang nang yayang ayan chumay na siyo nang shusya ang tangkan sila nang yayang shusya ang nakalay mo na machaw kaya nga nang hindi siya lokatay ba nang kocho mamanang pa nang mga pa'y pelok siya strong na nang machaw pa microphone na nang machaw pa nang hindi siya ang lokatay nang ihachaw ang hindi siya hanggang ngayon kawang hallelujah ba nang damenyong pa sa alok ko tayo nang hemlok po kaya nang achaw ya muy mantam yang ma bukadalanda ngaudam syo sa wangdang kawang dafan na pa Nazareth Jesus manuyo po idalan nasewa ng mga iyaw. Amen. Hymn number 349. 349. Lâm như ma Christ ở đời vơi ở nơi ô hoàng yêu lo lâm như về mà ở la vơi cho hoàng đi từ lên này lo mong thằng thô lời mày vừa chờ lo ý ra tình la mô Hymn number 447. 447. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
number 350. 350. Jesus Christ, ta thờ mong em lòng ý thế ở tình lòng lòng có ở lòng để tình lòng để mà em ru mai lòng nhau ý thế thâu hồng để ở tình lòng có ở ý thế hồng để đó mong em mà thời về dùng quan vào đâu ý thế ở tình lòng nào Jesus Christ ta thờ mong em lòng em đưa mẹ vừa yon thoại lòng đi mơ mơ ai nhận tô lời vậy yon lắm ở rong cơ mai cười ý thế tô hồng về ở tình lòng đâu mẹ ý thế hồng về cô mong em mà thời về dùng quan vào đâu ý thế ở tình lòng nào đâu ai ý xin em mong mây nào Jesus em mong chờ là mẹ đâu em mẹ trên thân mô lòng ở đâu xin nào ý thế thâu hồng về ở tình lòng đâu ý thế hồng về cô mong em mà thời về dùng quan vào đâu ý thế ở tình lòng nào. Mùi lan chăm sẽ dùng ha 334 con nhắc hymn number 334 dùng tâu yêu dùng hoàn và tâm an chăm sẽ lộc hạ Dùng thờ dùng mong quang quang để về không đi hoang làm mà tình mà ngon lành để mãi bên
teman tay chan lai cha iha 8.1 tat phai ma cha tay chan lai tat phai ma cha ayen ha ying breath of life temana alapa jangan capu hadakan iha Jisua iman te I ating ting hama tawa numan te inang mosa hangi halak pa wang mapu yichi hayang poi apa numan te ating pa haying wang mapu panang Ang chine kawang hainga au hipa wang yu. Ayang kadong yude ayin pa tau pa mona. imana ite I yungwan pa tuman te tau pa haying jin te yakai Au hi pa tang te pai lakai si yen yau lak hayang au hi ate ating lak ya pai au pio yang yeli lak Eke iye hayang cha nabul tau lima. Apoi akem ni ese hang ching na apa mong pua hatau au yen na aha ngi yang ki hayang ite ating lak saya cinta bu ayen tau lak hayang akem ni ma tau iman yang yina tam lak hatau ngau kai teman mui lan ta ka wang mui man pa sa tui wang yob lak ching na teman pai pa jai pumen fellowship pastor ide hipak pa tam nang cũng mong mày giúp tanวันได้ตัวแต่ว่าใต้ดำจริงเนี่ยเขาไม่วงอยู่ไงยกไปนี่เจ้าบ่ายันเขาวังหาดูนางเจ้าอยู่บุญอยู่ตัวมันเดฮิบักอเมย์หาดูว่านางเจ้าคำจริงมาไปยกหลักจริงเนี่ยโมหิมันดำมุจนางนั้นมิยงพาไว้โอ้บาดนี้นางเดมิยงพายังไงKadang nyu chat heli say ma Jesu Krista minyong atambu nyu. Tani hadoma nang halan to mano sabchem ngonangge. Nang hemlok lak chingne, nang ngau chai lak chingne. Ayen do bu phayanga. O yongwan ba hado hibak hadoma duman sabchem ngonangge. Nang tuman phe om kai. Khung wo nyu mo wo yanga. Hemlok Taiwan de. Hayanga. To bu namno Taiwan de. Takhai den balan chingne. Yopa khama Taiwan de. Hado li lima yongwan ba Jisu nang angan ma bu phai nang subsi ma bu phai linge chuna tampa anyai na nang raba kaye nang ngaulan ayen ngaulan tamhan wande naman chude mongchang thagap ep yanga nang ngaulan duman ya oklak pane nang aduman nang subsi pha hadaba nyu duman ayen hadaba thaidam nang yaksa duman pha yanga moi lane mohe man ya yang yalak pane hadaba mohe man thaidam samai bu ba ma nang mohe man dam phau se Linga chuna dai bawang nang uba nang bu sapsi nang bu toloi mai nang bu chingmai nang bu wong he ngan yu yanga yo pui dolan se uba nang mongai yo amen minyong panang hemlok lak ching na hepak yu bulan ngo nang awang na akong ni da haki hepak pa tam nang number chama one nom ida hipak panang anu number nima kanting lak chin akung sa haki akung nida cha phai ma cha hipak ya lak chin na hipak e patam nang
Lo check. Lo. Lo check. 가동 유매가 왕왕징징내 어연상의 공매구나 너만의 연대 미용해 롱랑 도구에르야 왕내다예 무용한 바람 길랭 영매 오연상의 봉해구나 이만의 연재 낭아봉 점도 용환 바람 세지야 옌가예 아담망인데 근영에 왕갱이랑 내셔우셔나 가다 장망 아우징 두이 서페 왕당한 갱우이 락세셔우셔나 무용환 바람 길랭 영매 오연상의 봉해구나 이만의 연재 낭의 봉점도 용환 바람 세지야 옌가예 áo phải cả quang ông chuyên tuổi sầu linh yang nghe âu yên sầu xin na tình như sông hoa như quang trong mẹ biết chứ si hoa ơi gần hôn sớm đâu là nàng chiêng lên yang mẹ âu yên sang hay phong nghề ngô na iman ơi anh chế nàng bom trong đầu dung quan ba nàng xếp chỉ ya yên ca yên Thank you. Mudah tenang mai. Kau bang mik kisiwa tu nak cang letak mana? Hem caluk ni. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Akong nyi kaya kata yaha sip nyi kayong amaya lok tam tiki minyong panang lok pun naman iyan dekat wang ayalak pemuiman pa. Saa topu hai tak palan cine yopu hipak voilak cine teman pai nyom pada hipak pa teman. Bijong shehit bu de yudo hang chingna bijong yongbu hayang lam yu karbu kaya malak lam hayang oyen toba lam de tainang iman mawa ngonang ating lakpu Christian kadalan tumana bijong shehit bu hangi ba malak lam na jici tau kanda yubulan hayang hada Christian kadalana ating lakpu pay Fanafa ya apai bu tobu monglong hayang panpong sosan balana nam no ya apai lak cina sehipak ebna. $195. Tawa say panang Jesu nang anyek bunga China akan menang tercolak tawa say palakan nang jing na say ang nang cha nang jing na say ang nang mong per linh la nang trên na sơ tâu ở yên ngô la tâu ở say pa nang chi sơ nang te pa na pa nang 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 wang bơ mong chang kia Tao ya linh thân phong nong trình na say ang nong chao nong trình na say ang nong mong phơ thân linh lang nong trình na say tao ai ngó la tao say pa nang chi sơ nang mong phơ nang tao phơ ngao mày ya nang ya yang sinh na thâm niên nang trình na say ang nang cha nang trình na say ang nang mong phơ thơ và linh la nang trình na say tao ai yên ngó la Teman fei sosan balan nomano akungi kau de laisi tak palan jeng nese teman yop puma damlak hayang teman fei sosan balan fei jam se ordained ministers lan nomano jeng melam lenga tikon lan fei jam mayong lak jeng nese noman sot jeng mayong lak jeng nese tongna ane subu pastors lan ngoya teman fei fellowship pastor lan o yong kai pumenok fellowship pastor lan jen kam o yong bu subu pastors adam ngo subu ni yang gama Jing may lam lenga nang ngok pusot jing mayong kay tanap takasang ngok bulan mong sang mong ngok bulan jing na yan iba Jesu Kristus me yo batamlak tawa kawang ngawa adaw gi enang hayang ating lak pu vai yoyo so jing me yong lak jing na hayang kawang mabu may damlak angan wong nang ya ya sa taw China damnang
numan to balan hayanga hangke ke balan se atang da paige hayanga dawa numan tulumaya tamfani hadawa kawang ngau ngonang nyai bu kadalan ma ngonang tak bu kadalan ma ngonang yengi budak nge budak hadaw kong kembu kawang song da tanap tuman ya pailak tak atama mulinok tatay da o apong yadaw hayang boy yoy da yung tak na miyang bo hadaw ki ngonang daw jena hangi jiap yoy ka da yising bu okpu tak kawang sengnang hayang tanap nanga ating lakpo fay Jisu Krista men may damlak angan wong nanga receive na miyang do ating lakpo fay daw may damlak wong daw ya nang sa hadaw ki nang chuma ka janya may damba sa ingwan bu yachi hayang boy hadaw may dambu Jisu Krista men upa kawang daw ya boy sa accept na miyang do hama nang tak may dambu yana so tungo bulan tumano tak den balan jeng tai dawa hayang tak ngo bulan numano fanapa bu jam su yupu pakya haleluya chao ba da ba yong wan ba kawang kadong nyu kadalan idau I yikimbu sanga bong buma ngonang tonya ke mengonang takai den ke mengonang o wangdang kawang kenapa nang kadalan sangai bong bufai tulu yemai ok bufai mong sang bufai awian paya nang kim ching ma yani ba Jisu Krista men ma apa kawang kaya mai dambu paglaksa ating lakbu fai paya ngonangge hayangan nang ngau ibu kia awian tonya ngo wangdang kawang nang achau ba lingjong songde hayangan nang sipsi songde awhia amyango wenadam hayanga awhia tako mayadam awhia ayano pawadam hadaw yungwan ba kawang song da pailak hangsen mohiman tagay mo tanap hadaw mo yung ngobulan Nazareth Jisu Krista man ma iman ngobutak mayadam do hayanga iman ngobu mongsang asay taydo hayanga tonya ngobu asay taydam do hayanga iman asay da wangdang kawang nang wong alafado maydam lakba angan wong nang lawyo damba haleluya wangdang kawang nang yakta kanapa yuknam hayanga yelak pa wangdang kawang hadaw ma pajay wain nokyum hayanga nyuman lemying iman takpu wangdang kawang nang may damdo hayanga nokong hichem awan bolem songlong hayanga nokloy ma butak kaden balan menyanyang apa ngonang hayanga nyai ne wangdang kawang sangabong ngobu jingnese menyanyang pai ngobulan ado saydang ma wangdang kawang nang sausan ba dawan nang menma yak chona tamma yopoi Nazareth Jisu Krista menma tak haidan bo saynang mai damdo hayanga ayan jin sobulan mo wangdang kawang nang ayan jin bawa tamba hayang hangi wong bong jingne sapay yung kawang nang song da bayabe hado se tanap iman da lana dambu bumay afan fado se wangdang kawang yang ngo upulan jingne hayang pay okyab yo lain na pa ngo upulan jingne nang da fan fa boy hayang tau sa yiche upa kawang tumana nang da menyong falak yo bekemlak jingne tobu ya pay ngo nangi hado tobu yewang yongwe bu pay ngo ma chao dam yang pa tau ba tobu kaya tumana tinglak bu wang ngwe dam pa hayang hatau kaya o yu ayan yaha maling yewanda tak may lak taway muli ayong sa ating lakmangge tau kay makawang nang angjing bongbong jina tau ba tobu panfong hayang monglong chuna daywanda bumainok so ching enyay wang ngoy dampa hayangan nang taibu maabu yahalan song tau ngoy oklak ching na yanyi ba Jisu Kristus wangdang kawang nang yakfan fayup nang tong lana sa upana mo ngoy iyo amen kawang moy man shot po oklak saya lak pa hem lok lak ching na akong nyi ngo nang awang na zaklom ward New Yonglan iman da hipak panang
Iman lokso yang paiman, ni sepupama, Mrs. Aman. Iman da capai macapai yang hemlock lak cina hipak petam nang.
Halo, sa teman pai tahu lok lak hema, teman mulan na cai yang ngopu hem ngonang. Jisu teman de canang nang sangha sausia ngoya boy nang saha ange yitaulak. Sabsi hai kan buhi bak fi men nang fai wang hai ngoya ngolak se. Jisu teman de can bu hem kaya teman de nan piang nang. I would give you silver or gold, or that you would never feel the fire shiver in the cold. But I did say you'd never walk through this world alone. And I did say, don't make this world your home. That fear wouldn't find you in the night, or that loneliness was something you never have to fight. But I did say I'd be right here by your side. And I did say I'll always help you fight. Will be sufficient.
Lepu amai ano engweng amai pai akong nyika yonga temanda yahada ano iye mai da sup nyika yonga mai lok tam yangki minyong panang ano numan iyen yelak pa kawanga muiman pa sa akem yido painang teman konyolak cina teman pai nyom pa ida hipak panang teman au hiyo yak yang ma yetai lak cina Kak wang kem jing mabu kong kumpu mui haman ya yang yilak se yaha ma hadau kia sotha se hadau kia cai tamnang sa konyo lak cina teman pai nyom pada hipak pa tamnang. Tanapo teman the Bible study Book of Acts the yelak ngonang allow special item Nilim ngok bu jing nese atenja do mana lambulan lai mu bu yengau op len kap yang ge hayang boy taulano tuman jing nese yong bu hibak amai nemu ngo yang ge tanapai taidam teman fai taidam chongyu nyanau ngip chem hayang aniu hadoma chem ngok bu menok lung mailan hayang jambu members amailan yen ge moyong ngok bu Adam sungok kuma numando o kongkem buda wang semaunang hayang tanap taidam chongyu siong bujeng singok no teman pumenok member tangsim jang ngonang hayang sa research scholar yafen mengonang PhD enrollment yang so na obu si ilakaya yang proses mu bahado yafen mengonang now silan secular studies me and theological studies me mabu PhD students lan ngonang mong may ponaya nang hay teman moilana iman research scholars lanjing nese hangi film chia boy okpungia doctoral studies may solak jena yopuma oma sato China damnang Acts chapter 2. Ada ayat kay? Ayat sob na mga teman verse 1 to 4. Only 4 verses. Aliang beli hai elap hayang atau mengok bu ngau hai ngaulak jena nganglak lambulan lai apong ni aliang cha mabu beli dengoya cha ni lem aupa tengah ni mo ngoi miang balan ese akan cha ma chima ngok moksa ma wangdang mabu wang ye lai bu wingga pai hayang iman sota ngok jing noksa ma hawanda iman tangda wan ki ye semangai hayang iman lili de pa hayang iman ase yaha achau ma hayang yaha ngai dambuga mi ngauma ngauna wang acing screen ma yuci bu ngai bu ki Oh, it's coming. Lambulan lai temana chai bai bua Dr. Luke Nyanbu hayang gospel lai Luke hadau imu nyanyangge bunga ome lai hayang atau di cep lambulan lai Nyanbu temana ngiyangge hayang menyi bu tau hat sauda teman ngaw lakpu hadau me lambulan lai chapter 1 last part of the chapter ma teman ngaw bua
Jisu belan ban menyingok hayang ban menyi yomubu unfortunately iman yomubu si cha jisu de lolam hayang ia Judas Iscariot ngoyang ge tau ke masa ji iman jisu yo hayang hadau kada tai makbu aniu inyeng da susai na miang libu de mana senang tau ke iman pan mecah to hayang boy hadau pan mecah to bua Cayan hak semengoyak siang iman jian. Hayang boy iman pa ma aniu yup bekimyang ating lakpu yetau be aniu Matias semenbu kada ja aniu Judas nan laina li. Hayang yelak pe iman sebejemye. Anye yup bekim wong nang ataya. Tenyi kadok nyuda bungau amai teman bumenok tungoi seca non bua. Hadau kada pan menyi asip mai bujing ne. Miang hak si bucu macam miang bucing na, mong sui hak si bucu mong ye sui bucing na, caca de discouragement ye pa bucing na, tau lei mihi ya hama caca mong yong tam yang hayang ating lakpu kawang da fana pa bubai iman, pumainok calon na tambu, hatau awang ba pumainok calon tambu bungau, hatau alau kan meiji hayang berpukap X, hatau lambulan laya tau ngok nang se temana cayang ge. Tenap chapter 2 verse 1 mabu 4 dang way ngok bumong ma ngok bu kawang ngau de lai wanda temana hadama akyang nyu musingok laka spirit baptism ya ma baptibu feeling of the Holy Spirit ya achau ma mabu hayang speaking in tongues teman ngau ma mi ngau bu singinang ye kaya ngau bu Yui ngau na ije ba alau ba ngau bu hadau akyang nyuma temana nginang hayanga hadau akyang nyua hadau ayo nga doctrinal kibungonang hayanga hadau doctrinal mo alau lana meang bu ba lam tanap yangau hu alau denominations lan iman yongching iman da taibu iman nyau lai bu ma ngau kalakai hayanga nomana spirit of faith yom nok bai ma faith harvest the bai bu meang ka ma Yisigama alauba Presbyterian or other charismatic church, Pentecostal church atam da Bible na mga or YouTube ma hado kibur yobakambu worship hayang teaching preaching da Bible na mga maabu information tao nga uklagay. Hayang hadaw kong kimbu baptist way of understanding about spirit baptism, filling up the Holy Spirit, speaking in tongues na yachino. Hayang boy tanap temana ada mengahu bua alaukan mabu aci hayang boy just passing on Acts chapter 2 verse 1 to 4 a Baptist perspective on spirit baptism, filling of the Holy Spirit and speaking in tongues ada mengahu bungona sa temana ibu verse 1 ma aubat tengani mongwe Miang balan se akan cama cemengo. Miang balan apa kan macam ngok pusi? Atok pa room The upper room si bukan ngoyang ke. Hayang hadau kan iman ngok wanda. Auba si busi ni tengah si bungoi wanda. Hayang hadau ni tengah hangke ibu mengoi buciang ibu si. Jisu Krista wang da ong bu iman ngi ong dai bu ni bu day 1 2 3 4 si iwan da pan sebu bani hayang boy Jisu Krista resurrection libu mu bu yang yebu Easter Sunday pai mu bu ong bu meang kama ni ti jaban sebu bani to kam 40 plus 10 hada ni ti jaban ngoi bu ni hada nginang hayang hadau ni acau yaha yubu ciang inang. Hayang acau yaha yubu ni. Hayang hadau ni yo ongbu jihudi lan jeng nasa sibu ni nyu nongo. Hang na sibu ni miang kama hadau ni yo ongbu Passover. Egypt ma final Passover mo. Hadau Herod ang ba yak mabu tailak cing nasi wanda cagi lengenyau kawang lama tuiling yak biasa nyali tuiling yak buyoi taina hitam
Tai na yidam ngo yang akem kim na the firstborn. No. Tau nok ma awang na pu hayim. No. Hatau tuilak. Jing na se kawang hatau ongau pa. Wanda. Egypt lan nok mo buat tuilak na. Anu Israel lan nok mo buat tuilak na si wanda. Kawang pau jana hatau yitui betul lak jing na Ni tuyang hatau iya. Israel lan nok song như do i po do. Hatau i po ngok bu nok as. Hatau nok mo bu hayam yitui betul lak. Hayang ba hatau i yepo ngok bu nok hatau Egyptian lan nok. Hayang hatau nok mo bu hayam awang batui. Tau kema hatau pass over. Kawang yasan yali lak na se tuiling bu hibak ma. Israel nok pong hayang nok salan yan tambu hatau final moa tau yang ge. Hayang boy tau ni muwang asa ji. Farao monglip yang asa ji. Cha thai do. Sa ji halan hai sang nak. Halan hai pong lak se i monglip ngayang. Israel ana tai do. Sa Egypt raya fan mabu so na Taiwan da. Hadau ni muwang ni cha ni i se ong bu da ni di jaban ngoi. Hayang hadau ni di jaban masa aji imana Egypt ka dong majenang. Imana Sinai ngoi bu yang ya ni. Sinai ka dang ngoi. Hayang hadau Sinai ka dang 50 days ni tengah sebuba 50 days sebuba ni macam anu kak shue. Kawang mosa da ngau kemba. Tau jena hadau mosa da ngau kemba bunyi. Israel ka dok mubudai ni tengah ngoi de pai ni mosa da ngau kemba bunyi. Hayang hadawa Passover len yang pai ma ni tengah ngoi bunyi. Tenyi jam anu acau ya yubu jam anu Jisu Krista libu mubu ong bunyi jani je kaun nam yang ong wanda ti jaban ngoi bunyi ya acau yu. Tau ka ma hadau ni yo ong bu significant ni yo ong meaning ngok bunyi hebak na Yehudi lana. Hayang Christian ka dalana ibu nginang. Tau ka ma hadau tengah ni atau de ibu setemana singha. Hadau important na Yehudi lan jing na yo ong bu important ni yang se anu Christian lan tinyi teman jing no ya acau yu bunyi. Hayang hadau ya acau yu bunyi pumainok pu bunyi sinang anu. Hama teman jing na hang na important nyemang lang. Pumainok pu bunyi jama. Verse 2 ma mok sama si wanda English ma suddenly singinang. Wang dang mabu wang ye laibu winggapai. Hadau yaha acau ciang wanda wang ye melepe inang. Hayang boy tomana ngebu pemyak yang yong pobu tau ciang ibu yici. Hayang boy particularly hadau konteks wanda mana hangga nyue se wang ye lai wanda ngau bu sound kia ya sangat na sound iman cayang boyang. Hayang hadau wing paibu iman suatu ngopo noksa ma. Verse 3 ma hawande iman dangda wanki ye she mangai. Hayang yaha acawa sta awang pa ma wangyang pai phiene. Liye sai ibu wangyang ayaha acau si bune yici. Hayang pai wangyang liye imana sound ma hake cayang ke si bu. Anu hadau ma anu iman de yi shem bai bua wan kia wan hang ke shem ya acawa wan aja si bu aci. Hayang boy wan kia shem bai ke ja si bu ingenang. Iman ye de. Wan kia shem ngai. Hayang iman lili de pa. Ma hadau ma yepa bu au yeto. Hayang au yan si. Who were those people? Awang ba ma 12 disciples? Apostle panmani? Hayang tau Dr. Time ne si bunmiang kama 120 iman khojata nanjing hadau ma Mary Jisu inyu hayang alau sekolah no yang hadau landa
không cầm bù đó pa yang ge tàu chính nè hadau yaha achau yu bunyi iman da pa bu hayang iman na chai bu hadawa atam toyang atau yang si silim singa da yichi hayang boy 120 nanjing de không cầm bù đó hibak chama cham se jagi pu experience chang ibu nang verse 4 ma hayang iman se yaha achawa ma hayang yahawa ngai dambu ke mi ngau na wang yaha achawa ma feeling hado ibu nang hayang yahawa ngau bu ke mi ngau nga speaking in tongues hado teman-teman ibu me baptism by the Holy Spirit baptism by the Holy Spirit the day of Pentecost marked the outpouring of the Holy Spirit on the disciples Jisu ibn lanjing na se hadaw yaha achaw yubu ni a yoong bu historical event pena yook bu tuhingaw yipen lakpa na ngoyang gi hayang hadaw matumana singa oklak na believers were baptized by the Holy Spirit hayang ating lakpulana yaha achaw ma baptiyang gi Nisibubama they were empowered for ministry. Imana anyo hado achaw yaha yubu a ministry tuiso. Kadong yu akan feda bunga umay tamhan konyo lak jinese imanda wong daw yangge. They spoke in other tongues as a sign of this event. Hipak pema yichi hayang event ja hipak chama. Tak daw lak jinese kawang hado gibu dwelling wanda. Yipian lakpana imana. Alaulan ngau ngai. Imana yising bu, imana jaman ngau bu ngau. Atau ngau ngai yang ki. Hayang teman Bible tu lay wonder about 16 dialects languages. No. Atau ngau ngai yang ki. Hayang atau ki ngau ngai wonder ah. Atau chat pan mevok yu ngau bu nanti ha. Hayang ti konlan teman pan menyit ki ngonang ki. Hayang sausan balan teman saya dah mau 120 bang bagi dah. Hayang ada 120 bang bagi stage me yang ngok bu dah. Teman ngau bu, yop bu kumbu, konya ngolai bu, teman ngau si bu ngawa. Kong kumbu, yui cing ngau macai. Ada ujian ibu mana? Tahu ngau campau ngau bu dah. Cai bulan kung apa? Yui language, yui cing, num cing ngau macai yang ge. Ada yasan lak tuai. Ada jeng ibu ngonang. Baptist understanding. Teman baptist lana sing ya buah one time event at conversion for today's believer. Tini yaha ma baptibu si buah one time event si teman ating lang. Hadaw hibang mo o chamay hadaw yaha tuiling bu outpouring ngo yang ge. Hayang atini aniu Jisu Krista bapti wanda yaha achaw yubu hadawa chama. Hadaw bapti dambu ngo yang ge. Aniu tini nang hayang ataw bapti wando yaha achawa apa aha yaha achaw men ma bapti wanda hadaw chama nang conversion ni yaha ma bapti yang ge. Hayang hadaw yaha ma bapti bo repeat na jemyang lak. Teman ihing bo rebaptis si ibu ki yaha ma aniu bapti ye hadawa teman baptis lana ating yelak. Tiwe Nisi bubaya fanma brings incorporation into the body of Christ. Krista pemma sepasa tambu hadaw yaha ma bapti bu kaya hadaw gi ya apenang. Hayang kawang sausan lak ching na kawang angan wong teman fai umbu dokter kaya kanyen wang ha sain haulak ching na
lepu jama speaking in tongues. Mi ngau. Ya ha tuine yisigama kanyen wang ha tuine hadau haulak akyang yu jeng ne ya ma papti bu yichi sina. Hayang boy nang ya ma pu bunyi ya ma papti bu jama papti yang ge hadau he ngonang. Ni si bu ma ya ma papti bu yu ye hayang ya ma mau ngok bu yu ne myang bu. Tau jene feeling of the Holy Spirit. Acts chapter 2 1-4 tanap teman ngau bua. They were all filled with the Holy Spirit. Iman moy landa ya mayang ge sibu. Au hiu you tau. Au hiu you win. Hayang hadau book of Acts me. Afong peli aliang telim macam o lai wanda. Hadau filling up the Holy Spirit multiple times. Hipak me. Aniu cinde. Hadau ya ma. Aniu ya ma. Aniu ya madam. Aniu madam bu. Yalak pa ya ma ngolak. Hayang malak. Hadau ciang nginang. Hiki bu jana teman nginang. Hayang bo ya ma baptibu ba. Haga yici. Jama ya ma baptibu. Hayang hadau ya ma mabu kaya. Teman mongyong nang courage, boldness, spiritual empowerment. No, ating lakpu me, ye bao yun lobe, mongjong yong ok nang, hangi ro yinyam, hadawa ya mabu me. Atam madama yong nyam bulan ngok nang, tau nyam nang, longola sauda. Hadawa teman fai juga terbang ya be. Teman bay ujai jengkap. Tahu pasir ne bay hadau bay bu bay jam se i bay hawa nok. Ma i bay hawa yang ida ujai 1996 pangba me. Di Marlborough me hadau supermarket area. Tinjingan ngonang supermarket area me. Mon pasa tahu melak ngobu. Hayang tahu anda konyak hay naka hay tangkol hay ayam hay ke nyam hangge ya konyak sila kayo nyam tangkol sila kayo nyam aniu ke hay ayam si pa mapit yang ato mana yo nyam bu hebak chango hayang atawan do konyak kada nyilim tui bungo po bungo ataw gi bu hebak chama namning som mawang mayang mangai kada si mancing buhi bang mapasang we. Ngoy wanda wang sam buhi pakai to konyak ni uniform konyak natalanjing ni hado inyang ngo. Hayang ngai bu bai cham sa nok sauda ajing site nits wongbong jing na se wen lamang yi da highway yi da. Wen si buda audu kari jabai. Audu jabai buah like to yang bayang ning laktai. Lak yang ajing jai mongo yang abnat awang na monbas aise hadogi jai bu se monbas aise si bu jina tahu ngasa da hoi aise sejan ka to anyo so os benyang abnan dade aise si ba hoi si do ning la ngai bu tak bo so ning ibu bai saji hangga jam yi pone si do yemai asa yang masih do ayi kau yaknya ayi kau mah teman cuki terba ingok buyang hayang berdoa i si yesing hayang boy i di dong buat ujai tahu nap tu buka tanang cia si itu ay awi upper na hai se tahu anda tahu hakat tai buja se iya tahu upper na ha se basing yang buyang hayang boy tahu sebab yetai hayang boy to me dah hadau ki long la bay capture ni yang hayang aniu ngau mai igai se tau i hangi province hangi isu si se tau i mai leilak o yong si mai buka da nadan ni mo yong mai tim yang hayang boy tumi tuilak ya fan ma hagal
Juan memang tawan dah. Liye meci boy ngau atam je ilak haya semong yang dong yang hangge brother ngau mai igeja hangi issue what is the problem no of course I come from Mon tahu Mon mo babai bu hayang bo hangi si igeja sido ngau si bukan niu ngau si si yang aniu tak po si yang pai ma aniu amangok bungin kong ke mungai do si bi aniu Campadu tak bau si, atu tak bau si ngin ngai do si. Poket kong ko mo po ngai do si, inying po na lik. Pistol ama, yong o hawyang hayang po ngai do hangyu yado. Anyo yasum kok to si, yasum jam kok. Hadaw mo hango anak. Ngawan da ba anyo jamba pistol jam ya ngai. Yang ate cha anyo hadaw teman juga der ba da cha. Sa nyi na dam yang ba jam chun mo yang. Yang isa ba iri jam so. Hayang iyo yo nga yanang si siya. Ngen yu do ngen yanang. Ading nga si do ading. Ngen yanang no nang ma so yanang. Nang ating mengen yanang no nang yang mengen chao yanang no yanang. Si do ma. Ate haubu pistol ba iya han yi yang Jamba pistol ba idison bu ba tahu sahaba anyu lot nem yang hau yang ba nanga sa nang yang mengin ngo bu nem yang kama hadau jing na lilak saba ida bu gai hau anda tahu konyak inyi ngo bu hadau yasum nang kok yang ngo bu hadau tahu yang pam pat dai bu sia juga dar ba yepat bu gai tawa nyambu nyambu hadau melepe Jisu Krista jing ne si wanda pat da yetai lak ading lak bu lemme si wanda mong Yesu lak hadaw ya ma kama mong Yesu lak Krista jing ne tang pempai lak jing ne oyo mong Yesu lak hadaw jing boldness courage hadaw ya ma bu atamanda hadaw empowerment hadaw panang taw jing ne konyo ngolai balan kawang sausan balan Yasan lang na ngai bu tahu yang. Na ngai bu. Tahu jingna hadau yahama mabu hadau experience repeated experience na miang bu oklak. Baptislan teman viewa hadau feeling of the Holy Spirit continuous feeling which is crucial for spiritual growth as well as the service. Tahu jingna hadau one time event na yijiba continuous teman jingna hadaw ya ma ngopu bongpong hayang mabu si kema wan ma yang sok wanda atamda acingha ai ma siong sok koma siong sema anu atam da lan sa phayo ma semua nam kheno hakaba ngol la hangai sia hadaw ya teman temabu ya nanga hangsena hadaw ya mana tamu halan sene maha okpu hayang hadaw yuma bu namyang kama somewhere in bottom line ngo kuma hadaw mabu ba ba hangga yipen lak hangga jam yipen lak kai mayang anu pai bu ba ya pan bai ba anyu bottom line mengo bu hadaw ba hangga jam yipen lak nangai gal kai ngi sia ni tau jene Christian ka dalan teman ma hadaw ya ma bu hadaw ya cha ma teman ma ngo bu hadaw chong lak jing ne hayang service kawang sausan lak jing na hadaw yu onga umpong na miang nang hayang not limited to one moment sa ibu ki Pentecostal ni cha sa jing na limit na miang bu aje but a repeated experience to equip believers for challenges hadaw teman baptislan teman ating lakpu hang teman yongjing evidence of feeling is transformed character and bold witness, not necessarily tongues. Hadawa speaking in tongues landa tomana, oppose na miyang bo, against na miyang bo ngau na ibu yichi. Hayang boy, feeling of the Holy Spirit. Hadawa nang character, nang ayen chaylaya character ngay lak ching na. Hayang yahama chongbu, mongyong lak, sagi kawang pungao may sagi palak ching na. Hayang hadawa
chú mây mà alo mi ngao lắc chừng này gì hay yang đâu mi ngao mà ngao bu saya teman ngao mo bu speaking in tongues the lay wonder hadau speaking in tongues Acts chapter 2 mo bu disciples spoke in languages unknown to them hami ibu kia but understood by people from different regions, enabling them to hear the gospel in their own native language or dialects. Yasan lakino. Tumana the speaking in tongues si wan hangi ya ba si wan kada adam yaha mangau bu yang sengau yang bu tumana hadau yaha mangau bu ngwa tum jingau ma yi chai bu kai. Num jingau ma chai ya si. Ya ngau wandan yu ching ngau ma chai ya. Hayang bu tau ni te bu hibak ma yu ching ngau ma. Chỉ số bên lan là có nhau bù đê, ngáo y bù đê, no, yu chừng ngáo mà trái yang gì, hay yang à đâu yu chừng ngáo mà ngáo bù, à đâu chấm mà, hakka ya san lăng na ngay bù event khay, hay yang à đâu bù mai nóc bù nhị ta linh na mèng weng, hay yang à đâu nhị bù mai nóc bù weng ya nhị. Yipian lakbana. Hangga bubu kata lana ba hadau konyo ba ngau ji chai mong de yong saba yi e be konyo ba ngau bo yu ching ngau ma chai moi lan mong lip hadau ma bu manok bu kai Jisu Krista ya bu ngau ma ya hang bu manok ha ko wang bu kai Baptist land demand perspective. Cessationist view. Many Baptists believe that speaking in tongues is a temporary sign for the early church. Hadau pumainok aga wang lak ching na. Atanja bu ching na. Ka wang pa bu, ling bu, pau cha na hay mi ngau ma ngau bu ngau yang gi. Tau de le pu sa ba cham yanang. Lak te bu si Baptist lan adam ma tau ki bu khong chao ngona. Tumano Baptist Tumana hadau pa mayong lak ya lo ba mayong lak. Ni suwa ma moderate view. Hadau apa ma si lak ya. Some believe tongues may exist today. Then you hadau mi ngau bu, yaha ngau bu ngawa ngono ok, but are not central to spiritual life. Hayang boy yaha wanglam yaha tu isau jingna akyang nyu ba yichi. Or necessary sign of spirit baptism. Hayang hadau yaha ye ma ngau mi ngau bu yaha ma bapti bu debu lepu pau yichi. Tenyi o hadau yaha ma ngau bu ngau anondang yang olak sichi ngono ok. Hayang boy hadau yaha tu show debu akyang nyu yichi yaha yen jing ne. Hayang bapti bu pau na hau bu yichi. Sinang. Baptist temana, yo berkemanda temana ating lakbu teman yong cinga. Emphasis on intelligibility, Baptist worship stresses clear, understandable speech for edification. Pumay nokcha, wangangoya, ngolak cingna, cha de yong maya. Nhau laya, kanong mong laya, chudai wan ban kong kembu, mong da ong lak nese tim madayang yop bekem yang sermon dim yang nhau lay bu seminar kandak nam yang hadau ki bu wanglam to mana Baptist lan to mana ating lak nang. Yong clear nhau lak bongbong, yong systematic sermon ap halak bongbong. Lebu jam hibak chuan bu malak bongbong. Nhau lay bu yep pen lak bongbong sa hatau ki bu bai yong kadalan chudai no bong de yu ngau lak bongbong hatau ki edaman ka wang ngau me wanda tau ba ya fan ba ating lang nang. Practical application for Baptist. Teman do bongbong namyang bua
sao yalak pa yahama yalak pa ma ngolaka wongbong na miyang nang hayang alaw ba tuwe ngao say yuma choka nga yichi hayang boy ni chay bo ayan ma yo bukambu ma hayang kawang ngao mayang yahama mayang teman ngolak hadaw baptislan teman wanglam hayang tuwe show hayang yaha acaw gaya wibu ayan jana teman ngolak hayang alik lik na tamlak wongpong hayang punga omay tama hanbu ma mong yonglak yaha ma ngokbu kaya like the apostle hadaw jiso penlan ki punga omay tam hanlak jengna ex lambulan afongja aleng tat me ibu ya akan video konyo na tay oklak jengna teman baptis Christian kadalan mong yong lak wongpong hayangan nang mengokbu hinghau gifts and talents kada jaja sausan lak jene pumainok jalon tam lak jene akung wongbong jene jon lak yoi individual benefit wongbong jene yisigama self glorification yoi minmei ya lak jene yichi hayang atomana emphasize na miyang bua character over charisma sinang teman lokalay hombu hayang lama patakema konyo ngolay bu hadau tawo yo poyang hayang boy anyo numano ek na miyang basi kama I can still act like any one of you no because that's the demand of the market so the sales manager or whoever no the company can be tempted to fit to the market demand hayang boy teman hagapolo teman revival wanda teman sujang bu yang stay buat wang beng de chama isma ni ma revival ya buat teman yong ya hongli dem yang yong ai dai yang alo hibak ma kawang ngau chai lak jing ne no teman dai dam mai ya dai nang mong chong hadau de mong mai de nang hayang boy alo bu manok lantai do alo yo bukan budalo teman ing bu yong wang da onglak ya bu manok lansi ba hadau charismatic movement di bu kai hayang boy teman ba baptist church kai hayang baptist boy ba landa ya ka lana yichi cham is ya baptist konyo ba landa ani ai wong jenang se cham is ya hayang baptist Christian lana ani wang de yong laki cham ngi sia dumana cham mu allow ba denomination polo bu ngi yang charismatic movement lan ngi yang pentecostal lan ngi yang hayang mo dumana baptist yang dumana hadawa yichi ja hadaw sa de important ye phalak dumana balance well balance akau ja yichi hayang boy kong ke balance me yang kemlak kawang hau ibu kia temana duk yang ai mai kan dek kem lak aja si baptis kai tahu kema temana character si wanda hama nang revival hem wanda hom mengibu tahu hom nang numanu hom nang hatau hom bu ba charisma po dobu hatau emotional level jisig ma hatau ngilak pa yaha hongli mong ungbu hatau pa ma mayang teman important je pa ba abu i nyungo hanggang onang gi nganap hat ma i hanggang ngilak si no nganap i office ma hanggang ngilak i nyungo wang lam hanggang onang gi hade character wang lam hatau ba the important pa ba si namu baptis lan mana hatau tram gong bu ba wanda pat bu ba wong bong hayang boy hatau ba ta anyai mong pa bu aji be bu mai no ko yam bu ba hatau pai de bu yisik ma haka be je pat ya bi yoy haka ye dom ya bi yoy haka ye sap ya bi yoy hayang nang de himang mang bu hatau yanang ya bi yoy speaking in tongues mi ngau mangau bu yanang ya bi yoy how about your character Christian character Christian yungo wanglam ngoya that is more important temana do yang tahu jenis pian tak cai. Kau wang judgment pahak ngonang. Hayang boy caca ma tu mana caca tu leh yang judgmental nam yang nang. Hado wang dah onglak, hado wang dia onglak yang. Hado ya kata hado maya yang nang. Hado tu man tui mai mene jisi bu.
Hayang boy baptis teaching, baptis wang lam, mateman ngo. Tahu kami Galatia afonga aleng tamani tamalimma yaha alik lando mo nang hatau ba temana yam lang ngonang hang jing na alik karakter dapat teman yo nga concern na yang bu. Hayanga Yesus Kristus lebu ayen jana ngolak. Kanyen wang apau mijik lan lingbu lam bu yisigama yo bekemwan ngai bu. Jaja mangai, jaja mayangai bu, hatau ba yam makem bu ba, the important je pabe. Hatau ngilak ta ba sangyak bu kong yeji be. Hayang boy, ni cai bu ayen ma Yesus Kristus lebu ayen mengolak. Hatau ba da tu mana fokus tu yang lak, baptis Christian lan tu mana, hatau tu yang lak. Hayang tu mana baptis, dah kami tu mana tahu ganda yelak pompong. Hayanga cing lili mubusi becim yang hangga teman pumainok cana yang ok. Hadau Pentecostal denyi ya jauh yu bunyi yu ngau ma yu cing ngau ma jaige kawang bungawa si buki hadau ma the diversity of tongues in Acts chapter 2 reflected the unity of the believers from different nations. Amai huya teman alau sidi ngok kuma hadawa alau country lano umbu church nongok hasu bukai. Hayang mo teman ba chat men mangok pu jin hay teman sa ngok pu. Hayang bo chat si abiyo temano ngau hay wang lam ma yo ngo yuye ngok nang. Hayang bo hangga teman ti si becimbu si bu ngau amai kai si becimbu. Tau jing na yuye ngau mengawi abiyo. Yuye family background yuye jing ne ji abiyo. Teman pemja Krista pemja na meangbu hadawa Acts chapter 2 ma acau yaha yu bunyi imana yu ngau ma bu ngau cha mai chai bu ma sipi chimbu de lepu ayong ngonang tau jana tinyi temana tamma yici hayang boy yaha ma pemja ngonang hayang yaha webu ministry spirit led ministry ma yaha acau kai temanda mayang hayang temana konyo bu chia temana nyau lebu teaching chia yisigama yok sang bulanda paudik pucia hadau yaha acawa mayanga teman sausanaknya yaha acawa mayanga yaha acawa yema kama teman da tonya yaunang teman da lawang yaunang teman da aniu kayu yaunang no engo yaunang hayang boy konyo bucia aniu teaching nyau lay bucia aniu sangabong bulanda paudik pu tu show ling bucia awang na hangisi ya acau ma mahayang hamba temana mong mai me hongli mong mai bu fai mong yong kawang sausan lang ngonang kim yi kome baptis teman ya acawa ongoing filling of the spirit da ding lakpu hayang hatau kai transformation hayang hatau pai anu mission da welak pa lamma teman baptis lan teman fokus na meang nang tau kama yaha acawa jama pai yang lak tai bu bai chi chen de teman ma ngo na tamlak pa hayang hatau kai teman da transformation chailai bu ngai tamlak hatau chailai bu ngai tambua mission dwelling lak hatau teman tuisong onang. Tahu kaya the goal is not miraculous signs but a life marked by boldness, service and spiritual growth. Hami iyang bungaw hadaw nginang. Hayang Acts 1:8 bungaw yang ke kadong akan feder tayo teman kunyong olalak hadaw. Ni chay teman ya acaw ma tampasa pastor na chiya ba taw yup lak bongbong. Di kon lan na chiya ba numan yup lak bongbong. Sausan yulan chiya ba yup lak bongbong. Hayang member na chiya ba yoy yup lak bongbong ya acaw ma aca ki ma ngok bu bongbong hayang hadaw mabu level ba ayo mengonok hayang boy ya acaw ma mabu baptis Christian pumenok na teman ngolak bongbong yang hayang hadaw kay naksi local church ministry me teman maidam ya pu oklak ni cha ise hayang
nang abagan ma workplace office me nok sa me hayanga akong se chimching me Jisu Krista pu nga umay tamahan bu oklak hayanga yaha me selu se kawang pai chonglak hayanga Krista libu nyungo wanglam nang me ngolak Tahu man teman ngau Acts chapter 1 verse 1 to 4 mo Spirit baptism yaha ma baptibu hadawa one time filling up the Holy Spirit hadawa continuous for the baptist to mancing ne and speaking in tongues hadawa laktigi yisiga ma ngoya biyoy hadawa yaha ayen jing ne akyang yu yichi hayang bo iyo hengau yo mo bu jane menglak hayanga hadaw ngawa alaukan mo bu yichi hayang bo lambulan lai afong ni aleng cha mo bu blide ngoi bu mong mo kawa ngau chai bo se de moiman Yaha acawa ma tampu feeling of the Holy Spirit maya panyanga yonga maya teman yaha the hongli tama nyawa tamyangki nyau pupa nyompa ayen noksa anu ministry the kawanga yelak pa muiman pa sa teman tuito ma hemlok lak tuito ma loklak hem 254 hado lok show yang paima teman yesot pa yong tan kai tan wanda tawa yopu ngau mak atam hado ki tam hanlak anu hado paima teman jam yop yang hado ki yan lak to kai au hiu yesot hado ki hem lok show yang paima yong tan kai sha awang hado jaya tamnang episode bu na meng kama teman moilan jam se yong ha kawang amui heman pu ayen tuiso lili china tamana kawang daminyong pa ni sepu pama tenyi konyo pa nyau pu ngau maya phanyanga ni jaisa katok nyu iye mai phai chingnyu wanda kanta mong ting pu chudai mong chang phai chingnyu lak chingna yaha achawa tamanda weta vai pu phai namano pu phai ni jaisa tamanda hato ke lamboi pha se yo pha lim sepu pama ngai ni matanga yelak pa taman ni wok hato ke ngonang
จำปาฮัดนี่มันไปตะมันลึงลักตุยเสาสิมันลำพิมางอนังคงกุมปุตังมาตะมันข้าวังมาบุ14อยู่ฮะอันนู้อักมเนี่ยตะมันข้าวังเดียบวังบุกเกหัดตุยสมัยประปามโซตัมบุจินะข้าวังตะมิยองพะมุยมันอยู่ฮะจำมายบยังอักมเนี่ยตะมันเป็นนิยมปะอาเมนเสียงตะมันยบยังหัดตุยตุยโซฮะยบฮะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา Jangan nang hangi ba commander mui mana dam. Atau cina kawang na menyong fa. Haleluya wang dang kawang. Nanga ayan yongan kawang. O wang dang kawang. Nang dai fana fa. Yok pasang yong ni ngoi bo nunu se bo nang raba ayan. Ayang boy kawang nang apai ombo jan menyong fa. Ayang atanap araba nyu ching ma. Ini teman ada nyit mong ma. Oh wang dang kawang. Uling sausan mong mayu wang mong nang ya. Amyang wana dam yang pa nang mikti siwa yo pong. Ngau bu ngau mo ling bu do sa matai bu chu dai ma. Bu anu ang ke se nang chao ram ba. Amana se apa ya chao man ma. Oh hi mong le pa ngai ha do mong le pa. Nang dang da la i bakti bu ni. Uang dang kawang nang teman bakti tamyang ge. Ya cha angan wong phe ma bu bu mai nok na teman molak. Ayang hadawa teman tui show nyungo wang lama holak. Ayang ni cha teman nang teman ching na tembo wang dang ang ching nyung welak. Adok nyumu nang mong ha bu hayim lan molak. Wang dang cham anio nang biki siwa dam molak. Oke manang teman da lama madam. Haleluya wang dang kawang. Haleluya Lord Jesus. Chao ba da ba yongan ba kawang. Kadong nyu tu he ngau phai teman chok ka yechi. Yesu ka ma yu sai phai chok ka ngo yechi. Hayang boy tangani ya chao ma bu ma. Kadalan ya san lak ne chele bo ayong ngayang ki. Hadau pumainok pupunyi tonyi temana tei dau boy. Hayang ayapan ba hadau ba pumainok yahama ma ngone tamba. Hayang nanga yahama ma ngoku pumainok chana tumana nyiche sipu tuisau nyungo wanglam ma hauning. Hayang tumana lingbu mission tuisau ma alik ma ngilak. Tau hema mong sui chi mong yong nang jing na yong oklak wangnyak wangai aseme. Nang kadalan nang ngau tamhan nyawale tamyang ge. Tuman mong chang machinda ang adamba. Taidam may sor menyong fanang sa yanday ngoning. Hacha mong do tuman yu tu so bongbong na kaya mayong ngwan da kawang nang yaha chao ngan bong yalak po umbongoya. Chao maya po chabu lima bu. Ngay na dadam hayang boy moy lan anio aniba hat nyo ni. Nang kim ting yampay oklak chine hipak amay yupoy tola na sopa ng muwe yeo. Amen. Oh,